Sai jadi saya hebat asli sedih tu bucu. Hari ini susah itu juga ini buat saya dah film mah. Hari ini aja tahu saya agak dia dan ute. Hari ini MLA kan kita dia lama kan sedia XMLA kan advisor MZP kan kau bilang itu kalau tu saya tu kau kan ngai khazok tu lah. Ini ngai tak sa kung zo hit karing ko ka kan hautan kan hun tam zo oi tu angai ra a thai ka sia in voine lo ka ko te kan vai zam ria tu nai tak kan buat saya vek tu ri ka so mo sewa in voine a hiam ob10 helai program la lo te zo zo te hi gift kan te vek don sewa Christmas gift ob10 in tan Sumen kau tu ten amruah mana kan dong vek dor ni tilai kha kan soi tel bok ni sela nia kan mala na te ko ami mala na lau om mai gen bo tia bin lau thon pui te ko long thi ni ama ro chu ei tu na kan ma thu te nung zui hiang MZP thatak hi buat sai kan tu ma tu ma kan u te ang lo ti thin ang kan MZP mi mang ang le pui ngai te khu lu na kan ram kan so ka rin no ro lai no lam tu khop suai tu tha om chau se la MZP bel ka ki om se ti kan duwa chu wang chu ma bu kan la sa kan la me ze bo kan la ze ro bo ka ti lai hon ya kan se te bo ka tin thế cần ba thu thì anh hạ thủy khóc maya anh sẵn xin cần suy nghĩ bon em dễ phi anh suy lai khan anh tìm mà lâu mô thì tụi khóc anh đi cái tụi lai thằng thằng dọc thế rượu rượu chuan ama lo chu khati anh sát ta kan lo kan ra là voi ni em dễ phi coi phá bút thì kan ni đi chia anh đi thora vangin em dễ phi Zorang khove la ko kan ka mi a rol kan a ve ni NGO le teran ti rol kan ti ve the ni ti lai hi kan se thal in ka ring ani wa pian in fa kan khu khop maya kan u te thut the kan hi thut kan tu ma ri chu thut ba han ban pha ka han thut ve pha kan tu ri na te chuan kan in zir na sa ta kan ta le zo ri ngai ka sia Then next, good sáng là giặc của sòng của Achala sáng thì hoặc the next president, the next MLA ni bo kuar bandal de na to lo kuan min dan sak turin lo so vila chuan anh vai mình bảo chuan thu ziak an dananga thu ziak min dan sak tur hian pu elaram din lian ran thei kan advisor 2017 to 19 tama kan ex president ni bo pu mon pu ya ham turin lo so bila thu ziak hi kan chia ra nge long puina Ulan Murphy Punte, ex-president MZP, Kumsam ni Somni Pathum, MLA election na, Shangtur Zau Assembly constituency, Aitala Kantini ni MZP chuan kan lom pui,
in kan chuang tak zet che ni ram le nam ta nei na thona tura rin nom tak le dik ta a thok turin lom du sak na sang ber kan ha na che u chin kan ma thom te general secretary le u isla thiang ni ma president ten sign ho ni hey oi ko be sa ka lo la ku chu ma ka to du do la na ne ko ko ya kan treasurer pu za ren tha pu Nelson Damara te ex president MZP kum sam ni som ni pathum MLA election a Tuipol Assembly constituency atanga kan tini ni hi MZP chuan kan lom pui kan chuak tak zet che ni ram le nam ta nai thona tura ri nom tak le dik ta la thok turin du sak na sang ber kan han che GS le president an sign ho ni an ex-executive committee member who ex-executive committee member MZP kumsami somni pathum MLA election a Sir Louis Assembly constituency atanga kantini ni MZP chuan an long queen an som tak zet che ni ram le ham ta nei na thona tura ri nom tak le dik ta thok tu rin du sa sang ber kan ba na che